Postoje vlasništvo nekretnine koje se odnosi na vlasnike koji su upisani u ZK izvadak. Može biti jedan, može ih biti više, može biti neka firma. A kad govorimo o legalitetu, onda govorimo o građevini. Da li ta nekretnina ima građevinsku dozvolu, da li ima uporabnu dozvolu. Uporabna dozvola se mora izdati da se zna da li je sve građeno po građevinskoj dozvoli. Ako nije, znači ne možete dobiti uporabnu dozvolu. Zašto bi neki stranac kupio nekretninu gdje je neki prodavatelj sebi dao za pravo da si je proširio još jedan kat? Mislim, to nema smisla, jel? Ali evo, kod nas je to tako nekako uvriježeno i onda, ako mogu reći, dobro je to što nam je došao zakon o legalizaciji koji je dozvolio da se takve problematične nekretnine sada u stvari legaliziraju i nas je spasio. Mi konačno imamo više nekretnina za prodavati. Postoje vlasništvo nekretnine koje se odnosi na vlasnike koji su upisani u ZK izvadak. Može biti jedan, može ih biti više, može biti neka firma. A kad govorimo o legalitetu, onda govorimo o građevini. Da li ta nekretnina ima građevinsku dozvolu, da li ima uporabnu dozvolu. Uporabna dozvola se mora izdati da se zna da li je sve građeno po građevinskoj dozvoli. Ako nije, znači ne možete dobiti uporabnu dozvolu. Zašto bi neki stranac kupio nekretninu gdje je neki prodavatelj sebi dao za pravo da si je proširio još jedan kat? Mislim, to nema smisla, jel? Ali evo, kod nas je to tako nekako uvriježeno i onda, ako mogu reći, dobro je to što nam je došao zakon o legalizaciji koji je dozvolio da se takve problematične nekretnine sada u stvari legaliziraju i nas je spasio. Mi konačno imamo više nekretnina za prodavati.